Shalong shisha ke kubur ke basutanat berpentip syafi kipai ba. Jong ke jalar kumjuru ya kipai ba jong ke shalong. Namar ba mentahi kipai ba nak senong bataun ke wahab ha East Intahil District. Bila pentip bakin wan kumbal lai spangut lai syai shalong. Ha kapor kin poi shalong kapor lai baje Namta Banwan Krishan ya ke shalong la jong ka tim football ke bani lakai Persha. Ya ke East Bengal lai syai ke sengi kata ke Arpoi Terek kepornya berjajan mit HJN Stadium Polo. Leturu bakini ki pajba national batau kinwan dakawai kan Naj Super kin song dak Naj Super rengkat kali red ki kali private jongki bakinwan Shadu Shillong Banwan Krishan ya ke tim jong ke Shillong la jong Shadu Ban Polo ban Aiman Sim ya ki player bakini lakai bah kan bakin job ya ke East Bengal bakinya rong semi final nam matakan ne ke jelakai football ke bal rem tam India ke Duran Cup ke belawan yu kejat nengkong Shillong tingis kamba ki pajba omdai tang na nong kendong henreng is kam baki pajba na kapsor na Shillong na sai ke sengi kelapun kre banwan page ya ke jelakai ke Shillong lajong nam mataban ai mesim ki player ke jiwan ai mesim ke di nomor ba ke Shillong lajong ke ditang makamarwe banyakai hakaneka Duran Cup banyak kun Persha yaki nerdali ki tim ISL di baponam hari India de kejiwan kesan kedai nomor bagi setunat banda ke Shillong jong kita kumba rango di ai ki samla kasi benar ki bayo ban simenta bai lakai football de ngis kam balong bagi kesan ki pajba Ahmadan Lasai ki player ki yo musim de ngis kam baka benang ro kan ailat bakan nom penuit Lasai kan ailat bakan rang maka jilakai kan sedang ke pornyo baje bagi scam begini kepajba na batau kung balai sepangut kin poi Shillong ha polo ha porlai baje bat ngi scam ba kipajba baro kin rung lipano Hamadan lakanuno ha pon riu baje nama kajin lakai kan sedang nyu baje thik klamki nomor rapi Islam kin sadu ban pej ban Krishan ya kajin lakai Shillong lajong dikum juru player jong Shillong lajong kilale praktis ba man kasngi wala pedeng kajing slaw de Shillong lajong kali khun te ban yelekai bat ka East Bengal kenang makan yorong siya ke semi final begini kan menro bagi Shillong jong nombor ka jingkasan ke ba kan yorong siya ke final menar sendon ya ka jingjob tengin sekenu belesai ha polo shwa ka nyu baje ha madan polo